گیراسون کو ریوبر ناوندا راوستیا لکولینانه ج انقره میوانه میا کاک روش باش دو گلکی بخیر هاتی سپاس تو میوانه رو داوی روش باش گلک سپاس پشتی و بریارا پککی و کارودان کو درکتیه و آخافتنا رجب طیب اردوغان سر و کمار ترکیه ایرود نوا روژه ده مروف دکاره بیشه کو ده گاوین پراکتیکی هبن؟ بله یعنی حیانها ام بیجین پروسس کات بردوام کرن و پشتی و پروسس بریارا چکدانی درکتیه هوله لی بله حیانها ام بیجین رایدارین ترکیه در حق و چکدانی آخافتنک ام بیجین یا پراتیکه یا یاسایی هنکریه از حیانها نه باورم جی ایرو یعنی ایرو اگر تایی بردوغان سروکومار باخ و او در حق ام بجینه گاوین پراتیک بکه نها نممکنه جوه زیده تر نها لازمه که وان هفتین ها وان سه هفتین ها هن گوتن جی رایا گشتی را بگوتن چونکه امزانین که و پروسسا آشتیه ده حیانها که ماسیه که درکتی خوله اوه که جرایا گشتی را گلکتش نهاتیه گوتن جبر ویجی نها آماده کرنا رایا گشتی به کاسی گاوین پراتیک مهمه باشه يعني نهاتني وداخياني وآخافتن هبا لغوري زانياريين و كنجي بروسيا تشكدارين دست بيدكا بله از نابجم يعني نهاتني داخياني هبا يعني نها لرايا گشتيره داخيانيين بدانين يلسر آمداكرنا رايا گشتي به لی ام بجين لسر دره ام نبینین یه هنگاف بناویدن او گاف چینه یعنی او یه رای گشتیره نها نه پارو کرن نه کفش کرن وقت چه گاواوی به آویتم بنرین آوا؟ بله یعنی مثلا بجین دستورا جزای یه ام بجین یه جبو گرتینگه هانده یه نها حبسه ده دمینن جبر و هنگاف یه بناویدن او نها خویادی که یاد دویم جبو هن شرط و مرجین سروکی پکه که عبدالله جلان یه هن سر راست کرن بین کرن امزانینه حتی نه هن گاو هاتین جاوات آویتن و مجاره ده حیان ها ده بجنه نزی 6-7 کسان چونه گراوا امرالیه بو نه اوجالان نوی هدید سکنن او هن گاون جبلی ویجی هن راگهاندن نابرا را گشتی و اوجالانده لازمه کو هدی به ساس کرن آوا کرن ها يعني وشرطو مرجن اوجلان لامرالیه بین باشتر کرن یانجی دبکو به آزاد کرن جهوی دل کوی داره با نه یعنی حیانها آگاهیین برایا گشتی رجی گشتی رایا گشتی جی لالیه چاپ منیه بجی و کسن سیاست نامدار جی گوتی ام دبینین کو اجالان دخوازه امرالیه وک امرالیه بسکنه لوی داره گراوا امرالیه بکاره ریخستن ریوه بوه شرط و مرجوی باش به ام بجین درفتن وین راگهاندن هبه هر کسی را بکه تکلیه لگور و اساسی از باورم کو هنگاوین هم پیشگاوی بنابتن او پیشگاوین بکاره انها رایا گشتی را هم تکلیا و دانستاندنا بکه او بین رو برن لی از باور ناکم نها ام بجین گاوین برچاو بن آویتن یه گاو بین آویتن لو گاو یه نها نه برچاو بن او گاو نها بین آویتن یه زیدتر لسر یاساین گرتیگه هبه یه سر یاساین ام بجین شرط و مرجع عبدالله اوجلان به اجا اف هر دو گاوین کتو بحث دکی و چه قاسی دریج بکه بباوریا و حتی کنگی ده
ببن کردار و ئەمێ ببینن. Yani lazım e ku navbera Gulane u Hazirane ev gavên hene bi zûbê avetin çünkü Türkiye jî dixwaze PKK ev biryara dayî zû bîne cih. Yani eğer ev biryar zûbê cihanîn lazım e ku Türkiye jî wan gava babêje ji ber vê em dikarin bêjin heya dimeha ew dîmen ew tabloya pêşberî me یه هدی سرراز ببه و یه زلال ببه یه کفش ببه ام بکارین همین تشتی بخوینین یعنی اف پروسسا هنه هونجی زانین گلک بهزو گلک به ام بجینه زوده چو پشتی و دمجی نممکنه کو پروسس به نظم کرن به هدی کرن يعني جا خافتني تا كاكروج ازو صافيم دكم دبكو بروسيا تشك دانينه جمها حزيرانه دس بيبكا يعني ام بجنن ان نكارم تشتكي بهم لي جنه باش گوه کرنو ام بجنه تعلق کرن çünkü tırsı hemü kesi hene yani em bejine hem Öcalan hem em bejine Revebrin Dem Partiye hem jî Aligirên hükümete Revebrin hükümeta Türkiye dibêjine ku mümkün e ku hem provokasyon van demada derkeve û hem em bêjine hêzên navneteweyî hem hêzên heremî kesin nexwaze ev rewşa aramî derkeve holê hem provokasyona dervexînin holê ji ber wê jî ev mesele çi qas zû çêbe çi qas ev biryar zû bê cihanîn gav çi qas zû bê avêtin yê civak qenehtir bibe û yê sererastir bibe ji ber wê ez bawerim me ku herkes yê piçek dî lezûbestir be. Yani ew zemîn ji bo bitaybettî çekdanînê hatiye amadekirin çawa PKK dê çekandeyne. Yani em hêwan nizanin yani gavna hatîne avêtin em bêjin gavên yasayî nehatîne avêtin lê em dikarin bêjîne hin temînat ji raya giştî de hatîne gotin yani doh Devlet Bahçeli daxuyanî da wan daxuyaniyê wî de dibêje gerek em hin yasayan sererast bikin hin mekanîzmayên kontrolê derbikevine holê û piştî wê jî em hêdî vê civakê re parve bikin yani hêdî em vê xweş lezûbes ava bikin yani niha heya niha em bêjîne alîgirê hikûmetê kesê gotî em hêdî vê meselê bikine meseleyek yasayî û em gava bavêjîn piştî biryara PKK Devlet Bahçeli'ye û daxuyaniyê wî doh em bêjîne meselên sereke dide nîşan. Başa. Hinek cih doh di medya Türkiye de hatibûn ragihandin ku ji bo PKK çekan lê dabinin ew jî li Başûrê Kurdistanê ye. Li Amîdiyê Koya û Seyid Sadiqin. We zanyarî li ser vê yekê heye weke navenda we navendara west? Na yani ev kulisin ev meseleyên teknikî ne yani kî derê bê danîn çi şeklî bê danîn ew û babetek diye lê belê em dikarin tiştek wisa bêjîne yani eger navbera Türkiye û PKK'de moderasyonek derkeve holê yani navbêniyek bê holê wê demê hikûmeta Herêma Kurdistanê berpirsiyariyên wê zêde ne yani hem wek aliyekek Kurd hem jî wek aliyekê em bêjîne hikûmeta Tirkiye re tekiliyên wê baş heyî ew dikare vê moderasyonê rêve bibe ji ber wê jî ez bawerim ku van mehên pêşiya me de ev gavên bên avêtin de hikûmeta Herêma Kurdistanê yê zêdetir derkeve pêşiyê û yê erka wê zêdetir bê xuyakirin ji ber wê jî ev agahiyên derketîn holê yani çekdanîn bêjine yên
هند جهên Herêma Kurdistanê yê derkeve holê ez bawer dikim piranîn rast in. Lê kîj noxteyan kîj xalan yê bên danîn yê bên çêkirin ew babetek diye. بله gelekî spas bû te roj gireson veberê navenda rawestiya lêkolînan ji Enqere tu mêvanê me bûyî tu gelekî xêr hatî. Spas baş bat bişwe. Gelek spas.